ta' Corazon u Nefil. Kull ġurnata tittawa qalbik, kull ġurnata tissebaħ xi ninsemmik, int li ħadd il-ħin issir taf l-irkejjel imdallmin. Kull ġurnata entużjażmu kbir, kull ġurnata ferħan sentir, fakkartni fl-abtit, tajtni ċans għal bidu ġdid. Kif tħobbni int, ħsibt li ħobbu biss fil-kotba u fil-films, f'din l-istorja jien u int protagonisti, bla irtok linji bl-amment u intervisti, u x-xeni li fadlilna jidumu eternità, f'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà. Int ħabbejtni bla kondizzjonijiet, Titfaddaw fuq li jisbaħ biċċiet, miegħek kondu nkun lien, illum u dak li nsir ma' żmien. Kif tħobbni int, ħsibt li ħobbu biss fil-kotba u fil-films, f'din l-istorja jien u int protagonisti, bla irtok linji bl-amment u intervisti, u x-xeni li fadlilna jidumu eternità, f'dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà. sabiħ u stempa sfida naftit flimkien, int kull ma xtaqtni kull sissat ma sirt imkien, għax dak li nħoss għalik jitqawwa ma tgerbib tax-xhur. Irrid inħobbok sakemm id-dinja tibqa' ddur. U jien li nħobbok daqskemm id-darba d-dinja ddur. Kif tħobbni int, ħsibt li ħobbu biss fil-kotba u fil-films, f'din l-istorja jien u int protagonisti, bla irtok linji bl-amment u intervisti, u x-xeni fadlilna jidumu eternità, Dis-sensiela li mhix ħolma imma realtà. Spettaklu jgħidu l-krem della krem, Corazon.